자, 잘 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 은혜 가운데 저희들을 불러주셔서 감사합니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн та биднийг өөрийн нэгүсэл донд дуудсанд баярлалаа. 하나님께서 저희들을 사랑하셔서 하나님의 말씀을 배우게 하심을 감사드립니다. Та биднийг онцгойлон дуудаж өөрийнхөө үгийг зааж сургаж байгаад талархаж байна. 이 시간에도 하나님께서 성령으로 함께 하시고 저희들의 모든 생각과 또 감정과 뜻을 주장하셔서 하나님의 말씀을 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ цагт ч гэсэн ариун сүнс та бидэртэй хамт байж бидний бодол санаа, оюун ухаан, сэтгэл хөдлөл бүх зүйлийг захирч таны үгийг гүн гүнзгий ойлгож ухаарахад туслаарай. 통역하는 통과 사모님에게도 하나님이 지혜와 명철로 통역을 잘 하게 해 주시옵소서. Орчуулж байгаа тунгаач гэсэн ариун сүнсний ухаарал болго ариун сүнсний удирдамжаар орчуулгаа сайн хийхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 나훔을 공부합니다. 나훔. За өнөөдөр бид Нахум номоос үзнэ. өнөөдрөөс Нахум ном эхэлж байна. 나훔은 소선지서 가운데서 7번째 책입니다. За Нахум ном бол бага иш зүйлгийн номуудаас 7 дахь ном нь байгаа. 구약 성경에 소선지서는 모두 12권인데 그 중에서 7번째 성경이 나훔입니다. За хуучин гэрээний номууд дотроо ингээ англиад явахаар бага иш үзүүлэлгийн номууд бол 12 ном байдаг. Тэр дундаа Нахум ном маань болохоор 7 дахь ном юм байна. 이 나훔의 이름의 뜻은 그 위로자라는 뜻을 갖고 있습니다. 위로자. Нахум гэдэг нэрийн утга нь болохоор тайтгаруулагч, тайвшруулагч гэсэн утгатай. 히브리어로 위로자라는 뜻을 갖고 있습니다. еврейгээрээ тайтгаруулах, тайвшруулах гэсэн утгатай нэр байна. 당시에 그 아수르에 의해서 고통을 받고 있는 이스라엘 백성들에게 큰 위로와 소망을 주시기 위해서 기록된 책입니다. Тухайн үед болохоор Израилийн ард түмэн болохоор Ассираас болоод маш их зовж цударч байсан. Тэгээд тэр ард түмэнд Бурхны тэр асар их тайвшрал, тайлгарууллыг бас итгэл найдварыг өгөхийн тулд бичигдсэн ном. 요나의 애언은 니느웨의 회개를 촉구함으로써 그들이 멸망을 하지 않고 하나님의 구원을 받았습니다. Йонагийн хувьд болохоор Йонагийн үзүүлсэн иш үзүүлэг нь болохоор Нинвегийн ард түмний гэмшилд уриалж улмаар Бурхны дээр уур хилэнг зайлуулж Нинвечүүдийг авралт хүргэсэн тийм иш үзүүлэг байсан. 나홈의 애언은 그 니느웨의 심판과 멸망을 내다보고 애언한 책입니다. Харин Нахумын энэ иш үзүүлэг болохоор Нинвегийн шүүлт Нинве дээр буух Бурхны тэр шүүлт болон шийтгэлийг урьдчилж харсан урьдчилж зөвгөнсөн иш үзүүлэг юм аа. 요나는 하나님의 자비가 어떠함을 우리에게 알려주고 있는 애언서입니다. 요나서요? 그렇죠. 요나는 하나님의 요나. 자비로 말미암아 니느웨가 멸망하지 않고 구원을 받는 그러한 내용을 기록하고 있습니다. Yonaгийн хувьд болохоор
Бурхны тэр өршөөл инэрлийг илүү одоо тодруулж онцлсон. Тэгээд тэр Бурхны өршөөл инэрлэр Ниневе устж мөхөлгүйгээр аврагдсан тухай өгүүлдэг. 이것은 하나님의 자비의 은총을 보여주는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны тэр инэрл өршөөл инэрлийн нэгүслийг харуулсан ном юм. 그러나 이 나홈의 애언은 니느웨 사람들이 그 죄에 대한 그 하나님의 공의와 또 심판을 우리에게 알려주고 있습니다. Харин Нахум ном болохоор Ниневечүүдийн тэр гэм нүгэл болон тэдэн дээр ирэх Бурхны тэр шийтгэлийг болон шудраг ёсыг бидэнд харуулсан иш үзүүлэлтийн ном юм аа. 요나 당시에 니느웨 사람들은 회개를 했고 하나님의 은혜로 그 멸망을 피했습니다. Yonaгийн үеийн Ниневечүүд болохоор гэмшсэн байгаа. Тэгээд тэгснээрээ Бурхны тэр шийтгэлээс шүлтээс зайлсхийж чадсан. 그러나 그 후 100년이 지났습니다. Харин түүнээс хойш бол 100-аад жил өнгөрсөн байна. 이 100년을 지난 바로 나홈의 시대에는 니느웨 사람들이 그 요나 시대에 그 하나님이 구원받은 걸 다 잊어버렸습니다. За тэгээд 100 жилийн дараа болохоор Нахумын үе болж байгаа. Тэгээд Нахумын үеийн Ниневечүүд болохоор Yonaгийн үеийн тэр Бурхны үзүүлсэн өршөөл инэрлийг бол мартчихсан мэдхгүй тийм хүмүүс байсан. 요나 시대에 마땅히 그 죄로 말미암아 멸망을 당해야 되는데 하나님의 은혜로 회개를 통해서 구원받은 것입니다. Yonaгийн үед болохоор гарцаагүй Бурхны шийтгэлийг хүртэж мөхөх ёстой байсан болвол Бурхан тэр нэгүслээ үзүүлснээрээ тэд нэр гэмшиж тэгээд аврагдсан байгаа. 100년이 지난 다음에 나홈 시대에 니느웨 사람들은 과거에 받은 하나님의 은혜를 까마득하게 다 잊어버렸습니다. Харин 100 жилийн дараа Нахумын үеийн Ниневечүүд болохоор Бурхны үзүүлсэн тэр өршөөл инэрлийг бүгдийг таг мартчихсан байсан. 그리고 그들은 하나님의 은혜를 배반하고 도리어 이전보다 더 교만하고 스스로 죄악을 행하다가 이 멸망을 받게 되는 것입니다. Бид нэр урд урдынхаасаа ч илүү одоо тийм гэм нүгэл дуртай өөрсдөө одоо тэр гэм нүглийг сонгож хийдэг тийм хүмүүс болсон. Тэгээд Бурхны тэр нэгүслийг бол нэгүслээс нүүр буруулж урвсан байгаамаа. 이와 같이 이 나홈의 애언은 니느웨 사람들의 그러한 그 교만과 더 악한 죄악으로 말미암아 그 멸망을 받는 그러한 애언의 말씀으로 그 내용이 구성되어 있습니다. Тэгэхээр энэ Нахум ном маань болохоор Ниневечүүдийн тэр бардам зан болон бүр улам бузар муу болсон тэр гэм нүглийн төлөө Бурхны тэр шудраг ёс шийтгэл ирж байгаа тухай иш үзүүлэхээр дүүрэн байлаа. 기록한 연대는 아수르 제국이 바벨론에 의해 패망한 때가 주전 612년입니다. За тэгэхээр энэ Нахум ном маань бичигдсэн он цаг нь болохоор Ассир эзэнт гүрэн Вавилонд ялагдаж мөхсөн он буюу манай эртний өмнөх 612 оны үе байгаа. 아수르 제국이 바벨론에 의해서 패망한 연대가 BC 612년. 그렇기 때문에 이 본서의 기록 연대는 멸망한 직후가 되겠습니다. Тэгэхээр Ассирын эзэнт гүрэн болохоор хүчрэхэг байж байгаад тэгээд дараа нь Вавилон хүчрэхэг болоод тэгээд Ассирыг мөхөөсөн.
Тэгэхээр Ассир Бабилонд мөксөн он нь болохоор манай эртний өмнөх 612 он багмаа. Тэгэхээр энэ Ниневе болохоор Ассирийн хот шүү дээ. Тэгээд нийслэл хот нь тийм ээ. Тэгээд Ниневегийн мөхлийн тухай одоо зөвгөнж байгаа ном учраас яг тэр манай эртний өмнөх 612 онд Ассир Бабилонд мөхсөн тэр одоо үед бичигдсэн болов гэж таамагладаг. 자, 그러면 1장, 나훔 1장은 니느웨에 대한 멸망을 선포하는 내용입니다. За нэгдүгээр бүлэг руу оръё. Нахум нэгдүгээр бүлэг нь болохоор Ниневегийн сүрлийг зөвгөнсөн, тунхагласан агуулгаар дүүрэн байгаа. 자, 대지를 말씀드리겠습니다. За хуваагдал хэсгүүдийг нь хэлж өгье. 첫 번째 대지, Нэгдүгээрх нь 서론에 대해서 1절. оршил. За нэгдүгээр хэсэг нь болохоор оршил хэсэг байна. За нэгдүгээр ишлэл дангараа юм байна. 네. 나홈서의 서론입니다. 1절. За нэгдүгээр бүлгийн нэгдүгээр ишлэл болохоор Нахум номын маань оршил хэсэг байна. 예, 두 번째 대지, Хоёрдугаар хэсэг нь 진노하시고 보복하시는 하나님. хэлэгнэн өшөө авагч бурхан. 예, 그 아수르에 대해서 진노하시고 보복하시는 하나님. Ассирийн эсрэг уурлан хэлэгнэж өшөө авдаг бурхан. 2절로 6절입니다. 2-оос 6 дугаар ишлэл. 세 번째 대지, 3 дугаар хэсэг нь 자기 백성을 보호하시고 악한 자를 심판하시는 하나님. өөрийн ард түмнийг хамгаалж бузар мөн хүмүүсийг 네, 여기서 шийтгдэг 악한 자는 아수르를 말합니다. шүүдэг бурхан. За бузар мөн хүмүүс гэдэг нь болохоор Ассирийг хэлж байгаа. 7절로 14절입니다. 7-оос 14. 네 번째 대지, 4-р хэсэг 아름다운 소식을 전하는 자의 발이 산 위에 있음. сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөл нь уулын дээр байна. 15절입니다. 15 дахь ишлэл. 자, 그러면 첫 번째 대지 서론에 대해서 말씀드리겠습니다. За нэгдүгээр хэсэг буюу оршилтын тухай ярилцъя. 1절 읽어주세요. Эдгээр ишлэгийг уншия. Ниневегийн талаарх зэн Илкош хүн Нахумын үзэгдлийн ном. 니느웨에 대한 경고, 그 엘고소 사람 나홈의 묵시의 글이라고 기록되어 있습니다. Ниневегийн талаарх иш үзүүлэг буюу Илкош хүн Нахумын илчлэлтийн номоо гэж. 니느웨는 아수르의 수도로 일찍이 요나가 하나님의 명령으로 가서 복음을 전파한 곳입니다. Ниневе хот бол Ассирийн нийслэлээсэн тэгээд эртээр үед Йона тэнд очиж Бурхны шийтгэлийг тунхаглан тэр Ниневечүүдийг гэмшил дуурайлж исэн хотоо. 그 요나가 니느웨에 가서 하나님의 말씀을 전했는데 어떻게 말씀을 전했습니까? Йона Ниневед очоод Бурхны үгийг дамжуулж тунхагласан байгаа те. Гэхдээ яаж тунхагласан бэлээ? 앞으로 40일이 지나면 니느웨가 무너진다고 이렇게 선포했습니다. Юу гэж тунхагласан бэ гэхээр одоо 40 хоногийн дараа энэ Ниневе хот сүрэх болно, мөхөх болно гэж тунхагласан. 자, 우리가 한번 그 기억을 더듬어서 기억을 다시 새롭게 하기 위해서
요나 3장, 요나 3장 4절부터 10절까지 한번 읽어보겠습니다. За бүгдээрээ одоо уртын үдсэн хичээлээ санах сэргэх өднөөс Йона 3-ын 3절에서 10절이에요. 네, 4절에서 3장. 요나 3장 4절부터 아, 10절까지. за Йона 3-ын 4-өөс 10 дугаар ишлэгийг уншъя. 네, 다 같이 한번 읽어보세요. 시작. Хамтдаа уншъя 3. Тэгээд Йона нэг өдөржин хотоор алхан явж хашгиран 40 хоногийн дараа Нинвег хөмрөх болно гэв. Тэгэхэд Нинвегийн хүмүүс бурханд итгэжээ. Тэд мацаг барилт зарлаж хамгийн томоосоо бага хүртлээ таар оров. Энэ үг Нинвегийн хаанд хүрэхэд тэрээр Синтинээсээ босоод нөмргөө тайлан хаяж таар нөмрөн үнсэн дээр сув. Тэрээр тунхаг гаргаж Нинвед хаан болон ноёдынх нь гаргасан бошиг зарлагын дагуу хүн амьтан үхэр хонь юу ч амсаж болохгүй. Тэд бүү үдээшлэг, бүү ус ууг. Харин хүн амьтан цөм таар нөмрөх ёстой. Хүн бүр муу замаасаа гардах хүчирхийллээсээ ирэхийн тулд Бурхныг байдаг чадлаараа дуудаг. Бурхан эргэж зөөлрөн шатаж буй уур хэлэнгээ татан биднийг устгахгүй ч юм билүү хэн мэдхүлээ гэв. Муу замаа орхисон үйлсийг нь Бурхан үзээд тэдэн дээр буулгана гэж тунхагласан гай гамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлээд суурил буулгаагүй билээ. 우리가 이 말씀을 읽어보면 요나 당시에 그 아수르 사람들, 특히 니느웨 사람들의 그 악독이 하나님 앞에 상달이 되었다는 것입니다. Тэгээ эндээс харах юм бол Йонагийн үеийн Нинвечүүд Ассирчүүд ялангуяа одоо Нинвегийн хүмүүс болохоор гэмшиж Бурхныг дуудсан гэж байгаа тийм ээ. Тэгээд тэд нар муу замаа орхисон гэж байна. 요나 1장 2절. 요나 1장 2절 한번 읽어보세요. За Йона 1-2-ыг уншъя. Босоод их хот Нинве руу очиж түүний эсрэг хашгир. Учир нь ёрын муу нь өмнө нь өгсөж ирэв гэж айлдав. 네. 그 니느웨 사람들이 그 악독, 악한 그 죄악의 악독이 하나님 앞에 상달이 되었다는 것입니다. Эндээс харах юм бол тэр Ассирчүүдийн өөрөөр хэлбэл Нинвечүүдийн тэр ёрын муу тэ бузар муу үйл хэрэг нь Бурхны өмнө бүр ингэж өгсөж ирсэн. Бараг Бурхан нөгөө бүр хоолой туллаа, хүзэн туллаа гэдэг шиг тэр Бурхны өмнө өгсөж ирсэн гэж хэлж байна. 그렇기 때문에 마땅히 니느웨 사람들이 하나님의 그 심판을 받아서 멸망을 당해야 됩니다. Тийм учраас энэ Нинвечүүд энэ бузар муу үйлсэхэд төлөө Бурхны шийтгэлийг гарцаагүй амсаж сүрэх ёстой байсан. 그러나 하나님께서는 그들에게 회개할 마음을 주시고 요나를 통해서 이 전도의 말씀을 전파하게 한 것입니다. Гэхдээ Бурхан Йонаагаар дамжуулан тэдэнд сайн мэдээг тунхаглаж энэ мэдээг тунхаглаж тэгээд тэдэнд гэмших сэтгэлийг өгсөн байна. 자, 그래서 하나님께서는 그 죄악으로 말미암아 하나님의 심판을 돌이켰다고 했습니다. За тэгээд энэ ёрын муугийн төлөө Бурхан Нинвечүүдийг устгаж шийтгэх гэж байсан боловч тэр бодлоо зөөлрүүлэн суурил буулгаагүй гэсэн. 네, 그것이 바로 이것이 요나서 3장 9절, 10절의 내용입니다. Дөрөв уншсан Йона 3-ын 9-10 дугаар ишлэлдэр энэ тухай өгүүлсэн байгаа. 하나님의 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 했습니다. Бурхан тэдэн дээр буулгана гэж тунхагласан гай гамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлээд суурил буулгаагүй. 그 진노를 돌이켜서 우리가 멸망하지 않게 하신다 이렇게 기록되고 있어요. 9-дээрээс харах юм бол тэр Нинвегийн хаан хэлсэн байгаа. Хэрвээ одоо бид нар ингэж
бузар муу замаасаа эргэх юм бол тэгж бурхныг байдаг чадлаараа дуудах юм бол бурхан эргэж зөөлрөн шатаж буй өөр хилэнгээ татан биднийг устгахгүй ч юм билүү хэн мэдэх вүлээ. 하나님의 진노를 돌이킬 수 있는 유일한 길은 바로 회개하는 것입니다. Тэгвэл бурхны тэр уур хилэнг эргүүлэх, буцаах цорын ганц зам бол гэмшил байдаг юм байна. 그리고 그 악한 길에서 떠나는 것입니다. Тэгээд бас тэр бузар муу замаасаа эргэх нь одоо бурхны уур хилэнг зөөлрүүлж чаддаг байна. 그래서 10절에 하나님이 그들이 행한 것, 곧 그 악한 길에서 돌이켜 떠나는 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라고 기록되어 있습니다. Тийм учраас Нинвечүүд тэгж бузар муу замаасаа эргэсэн тэгээд гэмшсэн учраас 10 дугаар эшлэл дээр тэднийг муу замаар өргөснийг нь бурхан үзээд тэдэн дээр буулгах гэжсэн гай гамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлэн сүрэл буулгаагүй гэсэн. 그러니까 하나님의 이 공의, 이 하나님의 공의는 그 죄를 회개하고 그 죄에서 떠나서 하나님께 돌아오는 거, 이것이 하나님의 공의의 구원입니다. Тэгэхээр бурхны аврал бурхны тэр шудраг ёс гэдэг бол ерөөсөө тэр бузар муу гим нүгэл үлдчихсэн бол тэр бүхнээсээ салаад түүнийг хаяад тэгээд тэр бузар муу замаасаа эргэж бурхан руу ирэхэд бурхны тэр шудраг аврал нь тэр гимшсэн хүмүүсийг авардаг байх нэ. 그래서 요나는 그 하나님을 4장 요나서 4장 2절에 보시면 요나가 그 하나님을 이렇게 하나님의 성품에 대해서 기록하고 있습니다. За тэгээд Яна 4-ийн 2 дугаар эшлэлийг бас харах юм бол тэр эзэн бурхны зан чанарын талаар Яна ийхүү өгүүлсэн байна. 그 4장 2절 중간에 보시면 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인애가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다 하고 하나님의 성품에 대해서 기록을 하고 있습니다. 2 дугаар эшлэлээс харах юм бол Яна эзэн тандан залбирч байна. Тэгээд дунд хэсгээс нь хавуулаад харах юм бол таныг нэгүүлсэнгүй бурхан мөн өрөвч уурлахтаа удаан хайр инэрлэр бэлхэм гай гамшиг зөөлрүүлэгч нэгэн гэдгийг би мэднэ гэж Яна хэлсэн. 이렇게 하나님께서는 요나를 통해서 니느웨 사람들의 그 진노, 니느웨 사람들에 대한 진노를 돌이키시고 하나님이 그들을 구원해 주셨습니다. Тэгэхээр Янагаар дамжуулан энэ үед бурхан Нинвечүүдийн тэр гэмшил тэднийг бас бузар муу замаас эргэж байгааг нь үзээд тэднийг өрөвдөн инэрч тэдний дээр буулгана гэжсэн тэр сүрлээ буулгалгүй аварсан байна. 그러나 100년이 지난 다음에 니느웨 사람들은 과거에 받은 그 하나님의 구원의 은총을 다 잊어버리고 다시 교만해지고 다시 그전보다 더 악을 행하는 그러한 그 부패한 상태로 타락하게 된 것입니다. Гэтэл үүнээс 100 жилийн дараа Нинвечүүд болохоор энэ бурхны тэдэнд үзүүлжсэн урдын дээр өршөөл инэрэл нэгүслийг бүгдийг таг мартаад илүү бардам болж илүү урдынхаасаа ч илүү бузар гэм нүглийг үйлддэг болсон байна. 그래서 이제는 하나님이 그 니느웨 사람들에 대해서 하나님이 진노하시고 그들의 악한 이 죄악을 반드시 심판하시겠다고 나움을 통해서 경고한 것입니다. Тийм учраас энэ удаад бурхан тэр Нинвечүүдийн тэр бузар муу заавал тооцоо хийж тэдний тэр гэм нүглийн төлөө
заавал шийтгэх болно гэдгийг Нахумаар дамжуулан тунхаглаж байна. 그들은 개들이 마치 개들이 토했던 것을 그 토했던 것을 도로 먹는 것처럼 회개한 후에 다시 그 죄악의 자리로 돌아가는 것입니다. Тэгэхээр Нинвечүүдийн байдлыг юутай зөвлөж болох вэ гэхээр нохоо бөөлжсөн иргэн долоохтой зөвлөж болох юм. Тэгээд урд нь Нинвечүүд тэр бузар муу замаасаа эргэж тэгээд Бурхны нэгүслийг хүртсэн байтал одоо болохоор дахин тэр урдын бодлого үлдэж бүр урдынхаасаа ч илүү бузар муу болсон гэж байгаа. 그러므로 이제 하나님은 나홈을 보내서 그들에게 멸망을 선포하게 하신 것입니다. Тийм учраас Бурхан Нахумаар дамжуулан тэдний сүрлийг тунхаглахаас аргагүй болсон байна. 그러므로 오늘날 성도들도 죄를 회개하고 그 용서와 긍휼을 받은 후에 다시 죄 가운데 빠지지 않도록 우리가 정말 하나님 앞에 이렇게 기도하고 그 은혜를 받아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн одоо итгэж бид нар ч гэсэн хэрвээ одоо гэм нүгэлтэй байгаад гэм нүглээ одоо Бурханы өмнө гимшээд тэгээд Бурханаас тэр уучлалтыг нэгүслийг хүлээж авсан болвол буцаж тэр гэм нүглээ дахин үйлдэхгүй байхад нэг анхаарч хичээх хэрэгтэй. Тэгээд Бурханы тэр үзүүлсэн уучлалт болон нэгүслийг үнэхээр одоо үнгүйдүүлэхгүйгээр хүлээж авах хэрэгтэй юм аа. 많은 성도들이 죄를 회개하고 하나님의 용서를 받고 긍휼하심을 받았는데 얼마 후에 그것을 다 잊어버리고 다시 세상의 더러운 죄에 빠지고 하나님을 떠나는 그런 사람들이 우리 주변에 많이 있습니다. Бид нар эргэн тойрноо ажиглаад харах юм бол маш олон итгэгч нар гэм нүгэл үлдчихээд тэгээд Бурханы өмнө ирж гимшээд Бурханаас тэр уучлалт, өршөөл инэрлийг нь хүртчихэд тэгээд нэг удалгүй дахиад нөгөө бузар гэм нүгэлдээ автаад тэгээд Бурханы тэр гэм нүгэл өршөөлийг умартаж энэ дэлхийн гэм нүгэлд автан амьдарч байгаа олон хүмүүс байдаг. 그러나 우리가 참으로 회개한 자들, 정말 자기 죄를 철저하게 회개하고 정말 하나님 앞에서 눈물을 흘리면서 통회하고 자복한 사람들은 다시는 그 죄에 빠지지 않게 됩니다. Үнэхээр одоо жинхнээсээ гимсэн чин сэтгэлээсээ тэр гим нүгэл үлснийхээ төлөө гашуудан байж гимсэн нулимс урсган байж чин сэтгэлээсээ гимсэн хүн болвол тэгдэггүй. Дахиж тэр урдын муу мухай гим нүглээ дахин давтаж үлддэггүй юм аа. 여기 본문에 나오는 그 엘고스 바로 나옴은 엘고스 지방의 사람인데 엘고스는 갈릴리 지방에 있는 그러한 지역입니다. За нэгдүгээр эшлэлдэр Илкош хүн Нахум гэж байна тийм ээ. Илкош гэдэг нь энэ болохоор тэр Нахумын одоо нутаг байгаа. Тэгээд Илкош нь хаана байдгээс бэ гэхээр Галилд байдаг байсан. Галил аймагт байдаг нэг газар юм байна. 자, 두 번째 대지입니다. За хоёрдугаар хэсэг. 하나님은 진노하시고 보복하시는 하나님이라는 것입니다. Хоёрдугаар хэсгийн агуулга болохоор эзэн бурхан болвол хилэгнэн өшөө авагч бурхан юм аа гэсэн ба. 그 하나님의 자비와 긍휼을 배반하고 끝까지 악을 행하면서 회개하지 않는 이런 악한 자들에 대해서는 하나님 반드시 진노하시고 보복하신다는 것입니다.
Бурхны тэр өршөөл инэрлийг мартаж эцэг хүртэл гимшилгүй тэр ёс бус гэм бурууга үйлцээр байдаг хүмүүсээс бурхан заавал өшөөг авдаг гэдэг тухайг үлж байгаа. 2절 읽어보세요. 2-р ишлэгийг уншъя. Эзэн бол хартай өшөрхөгч бурхан юм. Эзэн бол өшөрхөгч хилэгнэгч юм. Эзэн өөрийнхөө өстнөөс өшөөгөө авдаг. Тэр дайснуудаа зориулан хилэнг хураадаг. 그 악한 원수들에 대해서 이 하나님이 진노하시고 보복하시는 그러한 하나님의 성품을 보여주고 있습니다. Энэ 2-р ишлэл болохоор тэр бузар муу өстөн дайснуудаас заавал өшөөгөө авдаг. Тэр өшөрхөгч хилэгнэгч бурхны тухай өгүүлж байна. 예, 하나님은 그 아수르에게 포로되어서 이 고통을 받고 있는 그 이스라엘 백성들을 그 위로하기 위해서 하나님이 반드시 아수르를 진노하시고 보복하시고 심판하신다는 것을 보여주고 있는 것입니다. За тэгэхээр Ассир бол ялцчгүй одоо Израилийн өстөн дайсан тийм ээ Ассирт бол маш олон израильчууд бол олзлогдсон байгаа. Тэгээд Ассирт олзлогдсон тэр израильчуудыг бурхан тайвшруулж тайтгаруулахын тулд Ассирийн эсрэг тэр уур хилэнгээ хурааж тэдний тэр олзлогдсон израильчуудын өшөөг заавал авнаа гэдгийг томхиолж байна. 하나님께서는 택한 백성들에 대해서는 끝까지 오래 참으시고 사랑을 베푸십니다. Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг бол удаан твчиж хүлээж хайрсаар байдаг. 그러나 그 원수에 대해서 악을 행하며 하나님을 대적하는 그 원수에 대해서는 하나님이 질투하시며 보복하시며 진노를 내리신다는 것입니다. Харин дайснуудын хувьд тэр бурхны эсрэг гим нүгэл үйлдэгч тэр бузар дайснуудын хувьд бол бурхан тэд эсрэг харддаг, өшөрхдөг, хилгэндэг гэж хэлж байна. 하나님은 자기 백성들이 원수의 손에서 이 불의하게 취급을 당하실 때에 이렇게 질투하시며 보복하시며 진노하시겠다는 것입니다. Тэр бурхан тэр өстөн дайснуудын гарт зовж зүдэрч байгаа тэр өөрийнхөө арт түмний төлөө хардаж өшөрхдөг мөн хилгэндэг бурхан байна. 그래서 원수 갚는 것이 하나님께 있다고 한 것입니다. Тийм учраас өшөө авах нь бол бурханы ажил юм аа гэж хэлсэн байдаг. 그 원수에 대한 보복은 그 하나님께 달려 있고 그건 하나님이 반드시 공의와 하나님의 심판으로 반드시 하나님이 그 원수를 갚아주십니다. Өшөө авах нь бол эзний хийх ажил. Бурхан тэгээд өөрийнхөө арт түмний төлөө гарцаагүй тэр өшөөг авдаг бурхан юм аа. 3절 한번 읽어주세요. 3-р эшлэл. Эзэн бол уурлахтаа удаан хүч чадлаар авгаа. Эзэн буруутныг шийтгэлгүй орхино гэж үгүй. Хувь сайлаг шуурган дотор түүний зам байдаг. Үүс бол түүний хөл доорх тоос юм аа. 이 본문에 보면은 그 노하기를 더디하신다고 기록되어 있습니다. Энд харах юм бол эзэн бол уурлахтаа удаан гэсэн байна. 이것은 그 악한 죄인들에게도 하나님께서는 오래 참으시면서 회개하기를 기다리신다는 것입니다. Энэ уурлахтаа удаан гэдэг нь босгоо тэр бузар муу өстөн дайснуудын хувьд ч гэсэн тэднээс өшөө авахыгаа бурхан ингээ хойшлуулж тэднийг гимшхийг нь хүлээж байдгаа гэсэн. 참 하나님의 성품은
악한 죄인에게도 하나님은 회개할 때까지 오래 참으신다는 것을 보여주고 있습니다. Эндээс харах юм бол бурхны зан чанар бол тэр бузар муу гэм нүглийг үйлдэгчдийг ч гэсэн бурхан удаан твчиж гимшгийг нь хүлээж байдаг тийм бурхан гэдгийг харуулж байна. 그러나 끝까지 회개하지 않고 하나님을 대적하고 성도들을 핍박하는 그 악한 자들에게는 하나님이 크신 권능으로 진노하신다는 것입니다. Харин эцэг хүртэл гимшгүй бурхныг эсэргүүцдэг тэгээ бузар мууг үйлдсээр байдаг тийм хүмүүс тийм гим нүгэлтнүүдийн эсрэг бол бурхан авгаа хүч чадлаараа уурлан хийлгэндэгэ. 자, 통과 잠깐만요. 여기 전원이 연결이 안 돼서 조금만 기다리십니다. Нэ. За түр хүлээгээрээ тэгж тэр техникийн асуудал гарсан юм шиг байна. 아이고, 죄송합니다. 이제 됐습니다. 네. 자, 그래서 여기 3절에 보시면 권능이 크시다고 했습니다. За тэгээд түрүүн уншсан тийм ээ 3 дугаар эшлэлдэр хүч чадлаар авгаа гэсэн байгаа. 자, 여기서 이 권능은 무슨 권능이냐 하면은 원수들을 진노하실 때 하나님이 사용하시는 권능을 말합니다. За энд гарч байгаа энэ хүч чадлаар авгаа гэж байгаа энэ хүч чадал нь ямар хүч чадал юм бэ гэхээр тэр өстөн дайснуудын эсрэг уурлан хилгэндэг тэр хүч чадлыг хэлж байгаа. 그 원수들이 끝까지 회개를 거부하고 계속해서 악을 행할 때는 하나님이 크신 권능으로 심판하신다는 거예요. Тэр өстөн дайснуудыг одоо гимшгийг нь бурхан бол ингээ удаан хүлээж байгаа. Гэтэл эцсээ хүртэл тэд нар гимшгүй нүглээ үйлдсээр байх юм бол тэдний эсрэг бурхан авгаа хүч чадлаараа уурлан хилгэндэг. 벌 받을 자를 결코 하나님은 내버려 두지 않으신다고 했습니다. Тэгээд тэр гим буруутныг бурхан шийтгэлгүй орхино гэж үгүй гэсэн. 이것은 벌 받을 자라는 것은 악을 행하는 자들이 끝까지 회개하지 않는 것을 말합니다. Энд гарч байгаа буруутан гэдэг нь болохоор тэр бузар мууг үлдэж байгаа хүмүүс эцэг хүртэл гимшгүй байгаа тийм гим буруутнуудыг хэлж байгаамаа. 자, 그래서 여호와의 길을 심판하는 길은 해오리 바람과 이 광풍에 있다고 했습니다. За тэгээ бурхны тэр одоо шийтгээр ирж байгаа тэр зам нь болохоор хууль талих шуурган дотор байдгаа гэж хэлсэн. 여호와의 길은 회리 바람과 광풍에 있다는 것은 하나님께서 진노하실 때 사람이 피할 길을 찾을 수가 없다는 것입니다. Түүний одоо тэр шийтгээр ирж байгаа тэр зам нь хууль салхи шуурган дотор байдгаа гэсэн. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр тэр бурхны тэр шийтгэлээс бол зайлж чадах, нуугдаж чадах хинч үгүй юм аа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 하나님이 이 진노하시는 그 회리바람과 같이 큰 광풍과 같이 하나님이 진노하실 때, 심판하실 때 피할 사람이 없다는 것입니다. Бурхны тэр уур хилэн бол яг л тэр хууль салхи шуурга мэт тийм догшин. Тийм учраас тэр шийтгэлээс нь тэр уур хилэнгээс нь зайлж нуугдах хинч байхгүй. 그리고 모든 것이 하나님의 심판을 견딜 수가 없게 된다는 것입니다. Тэгээд нэгэнт одоо бурхны тэр шийтгэл уур хилэн хөдөлсөн л болоод хинч юуч түүнээс зайлж чадахгүй маа. 여러분 그 홍해 바다에서 애국 군대가
하나님의 심판을 받았는데 홍해바다에서 애국 군대가 몇 사람이 살아남았습니까? Улаан тэнгисийг бид нар сайн мэдж байгаа тийм ээ. Улаан тэнгисээр гатлах үед Египтийн цэргүүд болвол бурхны тэр шийтгэлийг амссан шүү дээ. Тэгээ тэндээс хэдэн хүн амьд үлдсэн бэлээ? 몇 사람이 살아남았어요? Эгүп 군대 중에요? 애국 군대가 홍해바다에서 하나님이 Египт. 하나님이 애국 군대를 홍해바다에서 심판했는데 그 살아남은 사람이 몇 사람이 있어요? 물어보는 거예요, 지금. За бурхан тэр нөгөө Израилийн араас мөрдөж мөшгөж ирсэн тэр Египтийн цэргүүд байгаа шүү дээ. Тэднийг бурхан одоо амьсгалтаагаар шийтгсэн. Тэгээ тэр шийтгэлээс нь амьд үлдсэн Египтийн цэрэг хэд вэ? Хэдэн Египт цэрэг амьд үлдсэн бэ? 성경은 한 사람도 살아남지 못하고 완전히 다 멸망을 당했다고 나옵니다. Библиэд бичигдснээр бол нэг ч хүн амьд үлдээгүй. Бүгд тэр бурханы шийтгэлээр тэр усанд ууж өгцгээсэн гэж. 또 노아 홍수 때도 노아와 그 7 식구 외에 구원받은 사람이 있습니까? Ноагийн үерийн үеэр ч гэсэн Ноа болон түүний гэр бүлийн 7 хүнээс өөр амьд үлдсэн хүн байгаа юу? 하나님이 노아 방주에 들어간 사람이 노아와 그 7 식구 모두 8명입니다. Бурхны тэр хөвгч авдарт орж амьд үлдсэн хүн бол Ноо болон түүний гэр бүлийн 7 хүн, нийтдээ 8 л хүн байгаа. 예. 노아 방주에 들어가지 못한 모든 사람, 그때 당시에 모든 인류는 한 사람도 살지 못하고 완전히 다 멸망을 당했습니다. Ноагийн хийсэн тэр хөвгч авдар дотор ороогүй гадна үлдсэн тэр бүхий л хүмүүс болон бүхий л амьтад дуусна төлөөл бүгд усанд үйж өгцгээсэн. 하나님이 애굽의 장자들을 심판할 때 애굽의 장자들 한 사람도 살지 못했습니다. Бас бурхан Египтийн уугнуудыг сороох үед, амийг нь авах үед тэр уугнуудаас бол нэг ч амьд үлдсэн хүүхэд байхгүй. 이것이 하나님의 이 심판과 하나님의 진노 앞에서 피할 사람이 절대로 없다는 것입니다. Энэ мэтчлэн бурхны уур хилэн, бурхны тэр шүүлт шийтгэлээс зайлсхийж чадах нэг ч амьтан хүн эд юмс байхгүй маа. 예, 이와 같이 크신 하나님의 권능으로 그 아수르의 사람 니느웨를 하나님이 이렇게 심판하겠다는 겁니다. Тэр яг л энэ авгаа хүүц чадлаараа бурхан Ассирчууд буюу энэ Ниневечүүдийг шийтгэх болно гэдгийг энд томхолж байна. 자, 4절을 읽어보세요. 4-р эшлэл. Тэр далайг зандарч хатаадаг, тэр бүх голыг ширгээдэг юм. Башан ба Кармел хатаж, Ливаны дэлбэнүүд ганддаг. 자, 이 본문은 이스라엘 백성이 출애굽 시에 하나님께서 홍해 바다를 꾸짖어 말리셨다고 다시 한번 증거하고 있습니다. Тэр далайг зандарч хатаадаг гэсэн байна тийм ээ. Энэ нь болохоор Израильчууд Египтээс гарах үед бурхан улаан тэнгисийг зандарч, зэмлж одоо түүнийг хатааж тэгээ хуурай газраар мэт Израильчуудыг гатлуулсан. Тэр түүхийг дахин сануулж байна. 하나님이 홍해 바다를 꾸짖어서 갈라셔서 홍해 바다를 마른 땅같이 이스라엘 백성이 건넜다는 것입니다. Бурхан улаан тэнгисийг зэмлэн хоёр хувааж тэгээд тэр засраар нь гарсан тэр ёроолынх нь хуурай газраар Израильчууд яг л хуурай газраар явж байгаа мэтээр гаталж гарсан байгаа. 또 모든 강을 말리신다고 했습니다. За бас тэр бүх голыг ширгээдэг гэсэн байна. 이것은 바로 요단강을 말합니다. 요단강. За энэ болохоор Йордан голыг хэлж байгаа.
가나안 땅으로 들어가는 건너갈 수 있는 그 요단강을 하나님이 권능으로 말리셔서 마른 땅같이 건넜다고 했습니다. Мөн л адилхан Канаан руу орох үедээ Йордан голыг Израильчууд гаталсан байгаа. Тэр үед ч гэсэн голын урсгал бол зогсож тэгээ Израильчууд мөн хуурай газраар гарч байгаа мэтэр Йордан голыг гаталсан. 이것은 하나님은 택한 백성을 구원하시기 위해서 이 자연 만물을 주장하셔서 성도들의 구원을 위해서 하나님이 다 사용하신다는 것입니다. Энэ бүхэн юуг өгүүлж байна гэхээр бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг аврахын тулд байгаль дэлхийг хүртэл байгалийн хуулийг хүртэл өөрөө захирч өөрийн ард түмнийхээ төлөө авралын төлөө ашигладаг юмаа гэдгийг харуулж байна. 또한 하나님은 자연 만물을 주장하셔서 악한 자들을 심판하실 때 심판의 도구로 사용하신다는 것입니다. Бурхан тэр байгаль дэлхийг хүртэл ашиглан өөрийнхөө тэр бузар муу хүмүүсийн эсрэг шийтгэлийг багаж хэрэгсэж болгон ашигладаг. 우리 하나님은 택한 백성을 구원하시고 돌보시는 데 있어서 이 자연계를 하나님께서 다 사용하시는 겁니다. Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмний төлөө тэдний авралын төлөө энэ байгалыг ч гэсэн ийхүү ашигладаг байх нэ. 또 악한 자들을 심판할 때도 하나님은 자연계를 사용하셔서 하나님이 또 심판도 하십니다. Мөн тэр бузар муу хүмүүсийг шийтгэхдээ ч гэсэн ийхүү байгалыг ашигладаг байна. 또 여기는 바산이 나옵니다. 바산. За бас Башан гэдэг газар энд гарч байна. 여러분, 이 바산은 이스라엘 땅에서 아주 기름지고 윤택한 풍요로운 그 초장을 말합니다. Башан гэдэг нь болохоор Израилийн газар нутгийн дундаас хамгийн тийм үржил шимтэй ургац арвин байдаг тийм газар нутгийг хэлж байгаа. Бэлчээр нутгийг. 갈멜이 나옵니다. Бас Кармел гэж гарч байна. 이 갈멜은 이스라엘 땅에서 이 과수원이 많아서 열매가 풍요로운 곳입니다. Кармел болохоор юугаараа онцлог вэ гэхээр маш их үр жимс их өгдөг. Жимсийн модод их байдаг тийм газар байгаа. 또 레바논이 나옵니다. Мөн Ливан гарч байна. 레바논은 백향목과 아름다운 꽃으로 유명한 곳입니다. Ливан нутаг болохоор тараан болон янз бүрийн тэр цэцэгсээр илбэг тийм 이렇게 하나님은 이 자연계의 모든 풍요로운 것과 아름다운 것은 다 하나님이 이루어 주시는 것입니다. үзэсгэлэнтэй сайхан тийм нутаг байгаамаа Ливан. Тэгэхээр бурхан бол одоо энэ байгаль ертөнцийг бол ийм элбэг дэлбэг, үр жимсээр арвин ургац ихтэй бас үзэсгэлэнтэй сайхнаар нэлбэгтээж өгдөг. 하나님이 진노하시고 심판할 때는 그 모든 아름답고 기름지고 이 풍요로운 자연계도 다 파괴되고 말라버리고 시들어 버린다는 것입니다. Гэхдээ бурхан хэрвээ одоо хилгэнэх юм бол бурхан хэрвээ шийдэх юм бол тэр бурханы бүтээсэн тэр үржил шимтэй, үр жимстэй, үзэсгэлэнтэй сайхан тэр газрууд хүртэл хатаж ганддгаа гэж хэлсэн байна. 5절 한번 읽어보세요. 5 дугаар эшлэл. Улс түүнээс болж ганхаж толгод үгүй болдог. Үнэхээр ертөнц ба түүний бүх оршин суугчид дэлхий түүний оршихуйд дэнжигнэдэг. 여기 나오는 산은 이 세상 나라와 그 세력들을 의미합니다. Энд өгүүлсэн нэг нь уус гэдэг нь болохоор энэ дэлхийн тэр хүчнүүд, эрх мэдлүүдийг хэлж байгаа. 이 자연계에는 크고 작은 산들이 있습니다.
За энэ байгаль дээр бол жижиг том улс бол байж л байдаг тийм үү? 마찬가지로 이 세상에는 크고 작은 나라와 그 세력들이 있습니다. Яг үүнтэй адилхан энэ дэлхий дээр том жижиг улс гүрнүүд, хаанчлалууд байж байдаг. 그러나 그 세력들이 하나님의 심판을 받아서 다 녹아지고 파괴되고 없어진다는 것입니다. Тэгвэл бурхны одоо шийтгэл ирэх үед бол тэр том жижиг улс гүрнүүд, том жижиг тэр хүчнүүд, эрх мэдлүүд бол бүгд адилхан ганхаж устдаг, үгүй болдгоо гэсэн байна. 자, 6절을 읽어주세요. За 6 дугаар эшлэл. Түүний 6절. зэвсгэлийн өмнө хэн зогсож чадах вэ? Түүний шатаж буй уурыг хэн тесвэрлэж чадах вэ? Түүний хилэн нь гал мэт асгарч тэрээр хаднуудыг эвддэг. 자, 6절의 말씀이 참 우리 사람들로 하여금 그 하나님의 심판을 두려워하게 합니다. Энэ 6 дугаар эшлэл бол биднэрт үнэхээр бурхны тэр уур хилэнгээс айх сэтгэлийг төрүүлж байна. 누가 능히 그분의 분노 앞에 서며 누가 능히 그분의 진노를 감당하랴 하고 했습니다. Хэн түүний зэвүүцлийн өмнө зогсож чадах юм бэ? Хэн түүний шатаж буй уурыг тесвэрлэж чадах юм бэ гэсэн. 그분의 진노가 불처럼 쏟아지니 그로 말미암아 바위들이 깨지는도다 했습니다. Түүний уур хилэн нь гал мэт асгарч тэрээр хаднуудыг эвдэлдэг гэсэн. 이 구절도 하나님의 그 크신 권능의 심판으로 이 세상 사람들이 다 하나님의 진노와 심판을 감당할 수 없다는 것입니다. Энэ 6 дугаар ишлэлч гэсэн мэдэл бурхан өөрийгөө авгаа хүч чадлаар шийтгэх үед энэ дэлхийн ямар ч хүч энэ дэлхий дээр байгаа хинч гэсэн түүний энэ уур хилэнгээс хилэнг тесвэрлэж зайлсхийж чадахгүй гэдгийг илэрхийлж байна. 여기에 하나님의 심판으로 바위들이 깨진다고 했습니다. Ялангуяа одоо түүний уур хилэн асгарах үед тэр нь хаднуудыг ч гэсэн эвддэгэ гэсэн. 여기 바위들은 이 세상의 견고한 세력을 말합니다. Энэ хаднууд гэдэг нь болохоор энэ дэлхийн тэр бат бөх хизээч нуршгүй гэж боддог тэр хүчнүүдийг илэрхийлж байгаа. 이 아무리 견고한 바위라도 하나님의 불같은 심판으로 다 파괴되고 깨어진다는 것입니다. Тэр хичнээн тийм бат бөх хад чулуу байсан ч гэсэн бурхны тэр гал мэт асгарч байгаа уур хилэнгийн өмнө бол хайлж эвдэрч нурдгаа гэсэн байна. 마찬가지로 이 세상에 아무리 강한 나라와 그 힘과 세력도 하나님의 진노와 심판 앞에서 이와 같이 산산이 부서지고 다 없어진다는 것입니다. Яг үнтэй адилхан энэ дэлхийн ямар ч одоо хүчрхэг улс гүрэн ямар ч хүчрхэг эрх мэдэл хүчнүүд байлаа ч гэсэн бурхны тэр гал мэт уур хилэнгийн үнэл бол төвчж тесэж чадахгүй адилхан энэ хадтай адилхан эвдэрч нурах болно. 네. 참 우리가 1절부터 6절까지만 우리가 내용을 보더라도 아수르에 대한 하나님의 심판이 그 진노가 얼마나 심한지 무서운지를 우리한테 보여주고 있습니다. Тэр бид нар одоо зөвхөн эхний хэсгийг л одоо уншиж байна тийм ээ. 1-6 дугаар ишлэл хүртэл уншлаа. Тэгэхээр энэ 6хан ишлэл дотроос гэхэд харахад Ассирийн эсрэг бурхны тэр уур хилэн, тэр шийтгэл нь ямар аимшигтай хинч төвчж чадхааргүй тийм аимшигтай вэ гэдгийг төсөөлж харж болохоор байна. 그러니까 인류는 하나님 심판 앞에서 그 심판을 피할 수 있는 유일한 길은 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것입니다.
Бурхны энэ аимшигтай уур хилэн энэ шүүлтээс зайлсхийж чадах цорын ганц арга зам болвол Бурханд гимшиж Есүс Христэд итгэх явдал юм аа. 이게 하나님의 공의입니다. Энэ бол Бурхны шударга ясан зөвхт байдал юм. 하나님이 이 공의는 악한 자들을 무조건 하나님이 심판하는 게 아닙니다. Бурхны шударга ёс гэхээр ерөөсөө л одоо учир зүггүй тэр гин буруутай хүмүүсийг барьж аваад шийтгэхэд байхыг хэлж байгаа юм биш. 그 악한 자들도 회개하고 하나님께 돌아올 수 있는 길을 위해서 구원을 위해서 예수 그리스도를 보내주신 것입니다. Тэр бузар муу хүмүүст ч гэсэн гимших боломж олгож тэднийг тэр бузар муу замаас нь эргүүлж аврахын тулд Есүс Христийг Бурхан аврал болгож илгээсэн. 그러니까 우리는 하나님의 심판에서 구원받는 유일한 구세주 바로 예수 그리스도를 부지런히 전파해야 됩니다. Тийм учраас бид нар Бурхны тэр уур хилэн, Бурхны тэр шийтгэлээс аврагдаж болох цорын ганц зам болсон Есүс Христийг бид нар хичээнгүйлэн улам итгэвтэйгээр тууштайгаар дэлгэрүүлэх ёстой юм аа. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 깨닫게 하시고 우리의 갈 길을 보여주시고 하나님의 뜻을 이루어 드릴 수 있는 귀한 시간이 되게 해 주시옵소서. Нарийн Бурхан миний энэ цагт ч гэсэн таны хүслийг бид нар зөв сайн ойлгож таны хүслийг бас хэрэгжүүлэх тийм цаг болгож өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 자, 이 시간은 나훔 1장 세 번째 대지입니다. Нахум 1-р бүлгийн 3 дахь хэсэг рүү оръё. 자기 백성을 보호하시고 악한 자를 심판하시는 하나님. Өөрийн ард түмнийг хамгаалж бузар муу хүмүүсийг шийтгдэг Бурхан. 자, 7절 한번 읽어주세요. 7-р ишлэг уншия. Эзэн бол сайн, зовлон шаналнгийн өдөр тэрээр бат бэхлэлт болдог, өөрт нь хорогддог хүмүүсийг тэрээр хамгаалдаг. 여호와는 선하시며 환난 날에 산성이시라고 했습니다. Эзэн бол сайн, зовлон шаналнгийн өдөр тэрээр бат бэхлэлт болдгоо гэсэн. 그분은 자기에게 피하는 자들을 아신다고 했습니다. тэрээр өөрт нь хорогддог хүмүүсийг хамгаалдаг гэсэн. 자, 이 나훔이 여기서 하나님의 백성들에게 하나님이 어떠한 분이시라는 것을 다시 한번 증거하고 있습니다. Эндээс харах юм бол Нахум Бурхны ард түмэнд хандан бидний эзэн Бурхан ямар Бурхан бэ гэдгийг дахин гэрчилж байна. 하나님께서는 자기 사랑하는 백성을 환난 가운데서 산성과 같이 견고하게 지켜주신다는 겁니다. Эзэн Бурхан бол өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг зовлон шаналнгийн өдөр бат бэхлэлт мэтээр хамгаалж өгдөг тийм Бурхан юм аа. 그게 백성을 알아주시고 또 돌봐주신다는 것입니다. Тэр өөрийнхөө ард түмнийг таньдаг, мэддэг, бас халамж анхаарал тавьдаг Бурхан гэсэн үг. 시편 46편 1절에도 이렇게 기록이 되어 있습니다. Дуурал 46-гийн 1-ээр бас ингэж хэлсэн байгаа. 하나님은 우리의 피난처이시여 환난 중에 만날 큰 도움이시라고 기록되어 있습니다. Бурхан бидний хорогдох газар ба хүч зовлон шаналн донд үнэхээр олддог тусламж гэсэн байна. 자, 우리는 하나님이 사랑하는 택한 백성들에 대해서는
환난 날에 산성이시라고 했습니다. 반드시 견고하게 산성과 같이 보호해 주신다는 거예요. Замун нахам нэгийн долоо дээр өөрт нь хорогддог хүмүүсийг тэрээр хамгаалдаг гэсэн. Тэгэхээр ийм зовлон шалангийн өдөр ирэхэд бурхан үнэхээр тэр уулан дээрх бат бэхлэлт мэтэр өөрт нь хорогдсон хүмүүсийг хамгаалдаг бурхан юм аа. 하나님은 자기에게 피하는 자들을 아신다고 했습니다. Өөрт нь хорогддог хүмүүсийг тэрээр хамгаалдаг. 여기서 피한다는 뜻은 하나님을 믿고 의지한다는 것입니다. Өөрт нь хорогдно гэдэг нь болохоор бурханд итгэж түүнд бүх зүйлээ даатгадаг гэсэн утгатай. 하나님께 피하는 자, 하나님을 믿고 의지하는 자를 하나님은 아신다는 것입니다. Бурханд итгэж найдан туршилдаг хүмүүсийг бол бурхан бүх талаар хамгаалдаг байх нэ. 마치 우리가 환난 중에도 하나님만 믿고 의지하고 하나님께 피하는 거, 간절하게 하나님을 찾고 구하는 거, 이거 하나님이 알아주시고 반드시 구원해 주신다는 것입니다. Хэрвээ бидэнд одоо ийм зовлон шалангийн өдөр ирэх юм бол зовлон шаналл тохиолдох юм бол бид нэр зөвхөн эзэн бурхандаа итгэж найдан түүнд хорогдож түүнд туршилах юм бол бурхан биднийг таньж мэдээд тэгээд биднийг хамгаалж өгөх болно гэсэн. 8절을 읽어주시기 바랍니다. 8 дөрвөл халин урсах үерээр харин тэрээр дайснуудаа эцэс болгож харанхуй руу тэрээр өстнүүдээ мөшгөн хөнөө. 8절에는 그가 범람하는 물로 그곳을 진멸하시고 자기 대적들을 흑암으로 쫓아내신다고 했습니다. Халин урсах үерийн усаар тэр дайснуудаа эцэс болгож харанхуй руу өстнүүдийг мөшгөж хөөнөө. 이 구절의 뜻은 하나님께서는 그 하나님과 성도들을 대적하는 그 원수들을 하나님이 다 진멸하신다는 그러한 약속입니다. Бурхан болон түүний сонгосон ард түмнийг эсэргүүцдэг тэдэндээ дайсагналцаж тэрсэлдэг бүхий л тэр хүмүүсээ бүхий л дайснуудыг бурхан ийхүү одоо шийтгэж устгах болно гэсэн утгатай. 하나님이 그 악한 자들을 심판하시는 그 진멸하시는 방법이 범람하는 물로 진멸하신다고 했습니다. Тэр бузар муу хүмүүсийг шийтгэж устгах тэр арга нь юу вэ гэхээр халин урсах үерээр гэсэн байна. 하나님이 그 원수들을 심판할 때 바로 범람하는 물, 이 물처럼 강한 권능으로 그들을 진멸한다는 겁니다. Тэр өстөн дайснуудыг бурхан шийтгэхдээ халин урсах үер мэт тийм их хүчээр тэр асар их хүч чадлаар шийтгэх болно гэсэн. 네. 자, 여기 범람하는 물이라는 것은 하나님의 강한 진노, 하나님의 강한 이 진노와 심판의 그 상태를 비유하는 것입니다. Энэ халин урсах үер гэдэг нь болохоор одоо үерийн ус чинь маш их одоо эрч хүчтэй тий эрчилсэн нэр одоо улаанаар эргэлсэн тийм ус байдаг тийм үү. Яг түүнтэй адилхан бурхны тэр уур хилэн тэр шийтгэлийн тэр уур хилэн болвол тийм аимшигтай хүчтэй догшин байх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이 범람하는 물이라는 것은 홍수를 말합니다. 아주 그 참 큰 홍수. 이 홍수가 얼마나 참 이 강한 힘을 갖고 있습니까? Тэгээд үерийн ус гэдэг чинь ямар аимшигтай хүчтэй байдаг вүлээ.
이 큰 홍수로 막 완전히 다 쓸어가 버리잖아요. 다 뭐 흔적이 없이 막 다 떠내려갑니다. Өчтөө үеэр буух үед бол үнэхээр аимшигтай үзэгдэл болдог шүү дээ. Тэр одоо замд нь таарлсан бүх зүйлийг хамж оддог, тийм ээ. 이와 같이 하나님의 진노와 그 심판이 큰 홍수와 같이 이제 큰 하나님의 권능으로 원수들을 다 진멸한다는 것입니다. Тэр яг үүнтэй адилхан бурхны тэр уур хилэн ба тэр шийтгэлс нь яг л энэ тэр үерийн ус үер өвчтэй үерийн ус шиг тийм авгаа их хүчээр дайснуудыг сүрэлэх болно. 그래서 역사적으로 아수르를 하나님이 그 니느웨를 진멸하기 위해서 바벨론 군대, 이 강한 바벨론 군대를 강한 군대를 이용해서 하나님이 이와 같이 심판을 하는 것입니다. Түүхийн үед ч гэсэн аваад үзэхэд бурхан тэр Ассирыг устгахын тулд Ассирыг шийтгэхийн тулд илүү хүчрэхэг тэр Бабилоны эзэнт гүрний цэргүүдийг тийш нэлгэж тэгээд Ассирыг мөхөсөн байгаа. 그리고 그 대적들을 흑암으로 쫓아내신다고 했습니다. За бас харанхуй руу тэрээр өснүүдээ мөшгөн хөөнөө гэсэн. 이 흑암은 결국은 사망을 의미하는 것입니다. Энэ харанхуй гэдэг нь бол одоо эцэст үхлийг хэлж байгаа. 그들을 사망의 올무로 다 쫓아낸다는 거예요. Тэднийг тэр үхлийн тэр занг руу бүгдийг хөөж оруулнаа гэсэн үг. 자, 9절 한번 읽어보세요. За цааш нь 9-р эшлэг уншъя. Та нар эзний эсрэг юу ч сэтсэн тэр түүнийг чинь эцэс болгоно. Зовлон шаналан дахин гарч ирэхгүй. 너희는 여호와께 대하여 무엇을 꾀하느냐 하고 하나님께서 묻고 있습니다. Тэгэхээр та нар эзний эсрэг юу сэдээд байгаа юм бэ? 여기서 너희는 유다 백성을 가리키는 것입니다. гэж нэг ясанд асууж байна тийм ээ. Тэгэхээр та нар гэдэг нь болохоор юдэчүүдийг хэлж байгаа. 무엇을 꾀하느냐라는 뜻은 하나님께서 어떻게 하실 줄을 알고 있느냐를 물어보는 것입니다. Та нар эзний эсрэг юу сэдээд байгаа юм бэ? Юу ч сэдсэн гэдэг чинь одоо юу сэдэн тэр чинь одоо болж бүтэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Та нарын одоо эзний эсрэг юу ч сэдсэн байлаа гэсэн тэр чинь эцэстээ биелэхгүй. 하나님께서 그 아수르의 멍에에서 아수르의 손에서 유다 백성을 어떻게 구원하실지 알고 있느냐 그 말입니다. Та нарын одоо тэр бодож санаж байгаа гэж эсрэг эзэн Ассирийн тэр цэргүүдээс та нарыг хэрхэн яаж аврахыг та нар ер нь мэдчихвэн үү гэсэн ийм утгатай. 하나님께서 크신 권능으로 아수르를 하나님이 진멸하시고 남유다 백성을 구원하신다는 것을 다시 한번 이렇게 강조하시는 것입니다. Бурхан өөрөө авгаа хүч чадлаараа Ассирийн цэргийг бут зохиж өөрийн ард түмэн Израилийг юдэчүүдийг аврах болно гэдгийг цаагаараа илэрхийлсэн утгатай юм аа. 하나님께서 아수르를 진멸하시는데 완전하게 진멸하신다는 거예요. 완전하게. Тэгээд Ассирийг устгахдаа бүр мөсөн эцэлнэ гэсэн байгаа. 다시는 아수르로부터 고난을 받지 않도록 고통을 받지 않도록 완전하게 하나님이 진멸하신다는 것입니다. Ассираас болж та нар дахиж зовж шаналхгүй болтол чинь тэр Ассирийг нэг мөсөн дуусгана гэж эзэн хэлж байна. 영적으로 말한다면 아수르의 세력은 바로 이 세상의 그 죄악의 세력을 말합니다. 죄악의 세력. Сүнслэг утгаар нь аваад үзэх юм бол Ассири гэдэг бол нэг эсэндээ энэ ертөнцийн
ертөнцийн дээрх гим нүглийн хүчийг хэлж байгаа юм. 이와 같이 하나님께서는 영적으로 성도들을 죄에서 구원하시는데 그 죄에서 완전하게 구원하시는 겁니다. 다시는 그 죄가 주장하지 못하도록, 다시는 죄 가운데 빠지지 않도록 하나님이 완전하게 죄에서 구원해 주신다는 겁니다. Тэр сүнслэг утгаараа ч гэсэн бурхан өөрийнхөө ард түмнийг энэ ертөнцийн тэр гим нүглийн хүчнээс нэг бүсэн бүрэн аврах болно. Дахин тэр гим нүгэл та нарыг зовоож шаналгүй болтол тэгэж гим нүглээс чинь салгаж аварч өгөх болно гэсэн утгатай. 하나님께서는 그 유다의 대적 아수르를 완전히 멸망시켜서 다시는 아수르가 일어나지 못하도록 하신다는 것입니다. Тэр Израилийн дайсан болох Ассирыг бурхан айгу бүр мөсөн эцэслэж устгаж дахин ассирчууд Израилийг зовоож шаналгаж чадахгүй болсон нухчин дарнаа гэсэн. 그러니까 염려하지 말고 하나님만 믿고 의지하고 기도하라는 것입니다. Тиймээс та нар санаа зовлгүйгээр харин эзэн бурхандаа итгэж найдан залбирцгаа. 오늘날 우리도 성도들도 이 죄와 싸우는 데 있어서 하나님만 믿고 의지하고 하나님의 능력으로 죄와 싸워서 이길 수 있도록 하나님께 간절하게 그 능력을 구하라는 것입니다. Өнөөдрийн итгэж бидний хувьд ч гэсэн бид нар гим нүгэлтэйгээ тэмцэхдээ зөвхөн эзэн бурхандаа итгэж найдан эзэн бурхандаа түшиглэж эзэн бурханаас ирдэг тийм тэр хүч чадлаар гим нүглийг ялан дийлхийн төлөө бурханд хандан залбирдаг байх хэрэгтэй гэсэн үг. 10절 한번 읽어보세요. 10-р ишлэл. Тэд орооцолдсон өргөст бут шиг өөрсдийнхөө ундаанд согтөгчд шиг болно. Гандаж хатсан сүрл адил шатаагдана. 예. 이 구절의 말씀에 가시덤불같이 엉클어졌고 했는데 가시덤불같이 엉클어졌다고 했습니다. За орооцолдсон өргөст бут шиг гэсэн байна тийм ээ. 이게 무슨 뜻이냐면은 그 아수르가 마치 가시덤불과 같이 그 모든 죄악에 단단하게 이렇게 결박이 되었다는 것입니다. Энэ нь болохоор энэ Ассир гэгч энэ эзэн тгүрэн тэр улс бол яг л энэ орооцолцсон өргөст бут шиг энэ ертөнцийн хамгал тэр үзэр булаа гим нүгэлтэй ингэж орооцолцсон яг л ингээд аалзны шүлс шиг ингээд хэлхийлсэн юулээ хэлхилдэж ингэж хэрэгслэгдсэн тийм улс байсан гэсэн үг юм. 그리고 이 아수르의 이 죄악이 말이죠. 죄악이 가시덤불과 같이 아주 견고하게 강하게 엉클어져 있는데 이거 하나님의 능력으로 다 하나님이 이렇게 다 진멸한다는 것입니다. Тэр Ассирын гим нүгэл бол ерөөсөө тийм энэ орооцолцсон өргөст бут шиг гэхээр энэ бол ингээд одоо хоорондоо бүр ингээд юу ятсан ингээд бүгд ингээд хэлхилдсэн орооцолдсон тэгээд бүр ингээд юу гэдэг салахгүй болцоо ингээд зууралдсан хатуу бүр ингээд бат бих болчихсон тийм одоо гим нүгэл гэсэн үг. За тэгээд одоо яг манай ус төрчид шиг гэх юм уу. Би бинтийгээ бүгдээрээ нөгөө давлаг хэд ахуулаараа орооцолдсон байдаг гэдэг ш. Тэгээд тийм одоо гим нүгэлтэй тэр гим нүгэл нь бүр ингээд хатуурчихсан, бат бих болсон байсан ч гэсэн бурханы тэр уур хилэн бол түүнийг нь устгаж ботолж чадна гэсэн үг.
술 사람들은 이 술을 마시고 취한 것처럼 그런 상태에 있다는 것입니다. Тэгээд бүр тэр гим нүгэлдээ согтоод яг л арх дарс уугаад согтсон хүмүүс шиг тийм болчихсон. 여러분 술을 마시고 취한 사람들이 이 부끄러움을 압니까? 모릅니다. Тэгээд арх дарсанд согтсон хүн одоо согтуу хүн айж ичхийг мэдхээ болчдөг шүү дээ, тийм ээ. 이 술을 취하면 감각이 없습니다. Хэрвээ одоо арх дарсанд согтох юм бол ерөөсөө тэр нөгөө мэдрэхээ байцдаг. 아, 예, 이것은 영적으로 말한다면 그 하나님의 심판, 그들의 죄값으로 받을 심판에 대해서 전혀 하나님을 두려워하지 않는다는 것입니다. Төслөх талаас нь аваад үзэх юм бол тэд бурхны шийтгэл, бурхны шүүлт гэдгийг ерөөсөө ойлгохгүй, мэдрэгчгүй. Бурхан өөрсдийг нь шийтгэх болно. Энэ орооцолдсон өрөөсөл шиг энэ гим нүглийнх нь төлөө бурхан шийтгэх болно гэдгийг ерөөсөө мэдрэхгүй байсан гэсэн үг. 그리고 그들은 술 취한 사람과 같이 전혀 그 죄에 대해서 부끄러워하지 않는다는 것입니다. Тэгээд бас тэр согтуу хүмүүс шиг гим нүглийн талаар ерөөсөө мэдрэмжгүй болчихсон. Гим нүглийг гим нүгэл гэж мэдэрч чадгаа болчихсон байсан. 그러나 그들은 마른 지푸라기 같이 모두 하나님의 진노의 불에 다 타버린다는 것입니다. Тэгсэн хэдий боловч тэд нэр яг л гандаж хатсан сүрэлтэй адил бурхны тэр хилэнгийн галд шатаагдах болно. 참 하나님의 진노의 불에 다 타버린다는 거예요. Бурхны тэр уур хилэнгийн галд яг л хатсан сүрэлтэй адил шатаж үгүй болно. 말라키 4장을 한번 가봅시다. Малах 4-р бүлгээс харъя. 말라키 4장 1절 1-р эшлэл 1절부터 3절까지 1-3 хүртэл 읽어보세요. Харагтун 100 мэт шатаах өдөр ирж байна. Омог бардан бүх хүмүүс бас гин бурууг үлдэгч бүр сүрэл мэт болно. Ирж би тэр өдөр тэднийг түмэрдэх болно. Тиймээс тэдэнд үндэсч мөчөрч үлдэхгүй гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна. Гэвч миний нэрээс эмээгч та нарын төлөө зөв шударгын нар нь эдгэрлийн жигүүртэй манднаа. Та нар урагш явж хашаанаас гарсан туглууд мэт хариалгах болно. Та нар гин буруу явдалтнуудыг гიშгэлнэ. Учир нь миний товсон өдөр тэд та нарын хөлийн улан доорх үнс болох болно гэж төг төмдийн эзэн айдаж байна. Миний 3 хүртэл. 네. 신약 시대에 바로 예수 그리스도의 복음을 통해서 믿고 회개하고 믿는 사람들은 다 하나님이 구원해 주시고, 그러나 이 복음을 대적하는 자들에게는 하나님이 이와 같이 진노하시고 다 심판하신다는 것입니다. Тэр шинэ гэрээний үед Есүс Христэд итгэж гэмшсэн сайн мэдээг хүлээж авсан хүн бүрийг бурхан аврах болно. Харин Есүс Христийг болон авралын сайн мэдээг эсэргүүцсэн хүн бүр энэ мэт шийтгэлийг хүлээж авах болно. 만군의 여호와가 이르노라 보라 영광로 불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이다. 그 사르는 날에 그들을 살라. 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로되 했습니다. 1-р эшлэлээр харагтун 100 мэт шатаах өдөр ирж байна. Омог бардан бүх хүмүүс бас гин бурууг үлдэгч бүр сүрэл мэт болно. Ирж буй тэр өдөр тэднийг түмэрдэх болно. Тиймээс тэдэнд үндэс ч мөчөрч үлдэхгүй гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна.
내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비치르니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지 같이 뛰리라 했습니다. Харин миний нэрээс эмээгч даврын төлөө зөв шударгын нарны итгэрлийн чигүүртэй манднаа. Та нар урагш явж хашаанаас гарсан туглууд мэт харилцах болно. 이와 같이 하나님께서는 신약 시대에 예수 그리스도의 복음을 믿고 영접하는 자들에게는 이와 같이 하나님이 구원해 주시고, 그러나 끝까지 대적하고 이 복음을 박해하는 자들에게는 반드시 이와 같이 하나님이 반드시 심판하신다는 것입니다. Түрүүн хэлсэнчлэн шинэ гэрээний үед Есүс Христийн сайн мэдээг итгэж хүлээж авсан хүн бүр ийм авралыг үзэх болно. Харин эсэргүүцсэн бас сайн мэдээг хавчсан хүн бүр галт зөөхөнд шатаагдах мэтэр шатаж юу ч үлдэхгүй үнсэн давраг болно. 나훔 1장 11절 읽어보세요. Эргээд Нахум ном руу оръё. 1:12 туршдаг. Эзэн ингэж айлдаж байна. Тэд бүрэн хүчтэй олон байвч тэд таслагдаж өнгөрөн одохолно. Би та нарыг зовоож байвч цаашид та нарыг би зовоохгүй. 이 구절은 아수르에서 악을 꾀하는 악한 왕에 나와서 그 이스라엘 백성을 망하게 하려고 악한 꾀를 꾀한다는 것입니다. 12절이죠. 네, 11절. 11절? 죄송합니다. 제가 12절을 나훔 읽었어요. 1장 11절. за. 네, Би 다시 12 읽어주세요. уншиж 11-р эшлэлийг унших юм байна. Эзний эсрэг мууг сэдсэн нэгэн үл бүтэх зөвлөгч нь чамаас гарч ирсэн. 자, 이것은 아수르에서 악한 왕이 나타나가지고 이스라엘 백성을, 남유다 백성들을 멸망시키기 위해서 악한 꾀를 가지고 이렇게 악을 행한다는 것입니다. Энэ 11-р эшлэл юу илэрхийлж байгаа гэхээр Астераас нэгэн бузар муу хаан гарч ирнэ. За тэгээд тэр нь болохоор өмнөд Юдагийн ард түмнийг, өмнөд Юдачуудыг ч гэсэн одоо тарчлагын зовоохоор үл бүтэх санааг сэтэх болно гэдэг тухай үлж байна. 12절 또 읽어보세요. За 12-ыг нь уншчихъя. Эзэн ингэж айлдаж байна. Тэд бүрэн хүчтэй олон байвч тэд таслагдаж өнгөрөн одохолно. Би та нарыг зовоож байвч цаашид та нарыг би зовоохгүй. 자, 12절 말씀은 여호와께서 이같이 말씀하시기를 그들이, 자, 11절의 내용처럼 악한 왕이 나와서 그 군대를 가지고 이스라엘 백성을, 남유다 백성을 멸망시키기 위해서 그들이 강하고 많을지라도 반드시 하나님은 그들을 다 멸절시키겠다는 거예요. Тэгэхээр түрүүний 11-дөр уншсан одоо Ассирийн тэр бузар муухан гарч ирээд за тэгээд өмнөд Юдагийн ард түмний хүртэл одоо устгахаар ингэж ирэх болно. Тэгээд тэд нар хэдийгээр одоо бүрэн хүчтэй тооны хувьд ч гэсэн олон байсан ч гэсэн Бурхан тэд нарыг таслан зогсоож тэднийг үгүй хийх болно гэдгийг илэрхийлж байна. 하나님께서 그 아수르의 군대가 아무리 강하고 많을지라도 하나님의 권능으로 반드시 그들을 다 하나님이 진멸하신다는 겁니다. Тэгэхээр Ассирийн зэрэг илүү хүчтэй, илүү олон байсан ч гэсэн Бурхан өөрийнхөө тэр авгаа хүч чадлаараа тэр уур хилэнгийн хүч чадлаараа бүгдийг нь устгах болно. 자, 우리가
이사야 37장 36절부터 38절까지 한번 읽어봅시다. Исая 37-гийн 36-аас 38-ыг уншъя. Тэгтэл эзний тэнгэр элч гарч ирээд ассирчуудын хооронд 185 мянган хүнийг зохив. Хүмүүс өглөөрт босоод харахад тэд бүгд үхтэл болсон байжээ. Тэгээд Ассирийн хаан Синахериб хөдлөн буцаж Ниневед амьдрав. Түүнийг Нисрох бурхныхаа дуганд мөргөл үлдэж байхад нь хүү Адраммелех Шаризер нар нь түүнийг илдээр алаад өөрсдөө Арарат нутаг руу зугтлаа. Түүний оронд хүү Исархаддон нь хаан болжээ. 자, 여기 내용은 그 히스기야 왕 때 아수르 왕 산헤립이 18만 5천 명의 그 강한 군대를 이끌고 와서 예루살렘을 멸망시키려고 했던 것입니다. За энэ Исая 37 дээр гарч байгаа энэ үйл явдал болохоор Хизкия хааны үед болсон үйл явдал байгаа. Тэгээд энэ үед Ассирийн Синахериб хаан 185 мянган хүнтэй асар их энэ цэргийн хүчээр Иерусалим руу давталсан байгаа. 근데 하나님께서 여호와의 사자를 보내가지고 그 아수르 군대 18만 5천 명을 하룻밤에 전멸을 시켜버렸습니다. Гэтэл эзний тэнгэр элч гарч ирээд гэж эзэн бурхан өөрийнхөө тэнгэр элч нарыг илгээгээд тэгээд тэр ассирчуудын хооронд 185 мянган хүнийг ерөөсө ганцхан шөнө дотор бут цогсон байна. 이것을 보고 아수르 왕 산헤립 왕이 너무나 두려워서 도망간 거예요. 자기 나라로 도망간 거예요. Үүнийг харсан Ассирийн хаан Синахериб маш их одоо айж эмээгээд тэгээд буцаад өөрийнхөө нутаг руу зугтаасан байна. 아수르 왕의 왕궁이 니느웨 있잖아요. 그 니느웨로 도망간 겁니다. Орд нь мэдээж одоо нийслэлтэй буюу Ниневед байсан байж таараа тэгээд Ниневе рүүгээ буцаж зугтаж очиод тэндээ амьдарч байсан. 그리고 자기가 섬기는 그 니느웨에서 섬기는 그 니스록의 신전에 들어가서 경배할 때 자기 두 아들에게 피살당했습니다. Тэгээд өөрийнхөө одоо тэр ассирчуудын шүтдэг бурхан Нисрох гэдэг одоо тэр шүтэнийхээ дуганд мөргөл үлдэж байх үед нь өөрөг нь хоёр хүү түүнийг илдээр алсан байна. 하나님께서 예루살렘을 구원해 주신 것입니다. Бурхан ийхүү Иерусалимыг аварсан байна. 또 아수르가 완전히 망할 때는 BC 주전 612년에 바벨론 군대에 의해서 그 아수르가 완전히 진멸된 것입니다. За үүний дараа болохоор Ассир одоо бүр мөсөн сүрсэн нь бол түрүүн хэлсэнчлэн манай эрдэнэ өмнөх 612 онд Бабилоны зэрэгт юу 다시는 мөхсөн 하나님의 байгаа. 백성들을 괴롭히지 않도록 하신 것입니다. За ингэснээрээ бурхан Ассирчүүдийг дахиж бурханы ард түмнийг зовоож чадахгүй болгосон. 여러분들도 우리가 이 세상에서 하나님의 일을 하는데 방해하고 박해하는 괴롭히는 사람들이 있습니다. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан энэ дэлхий дээр бурханы ажлыг хийгээд явж байхад бид нарыг зовоож шамсгаж байдаг хүмүүс таарлаж байдаг. 네. 그래도 하나님께서는 그들의 손에서 반드시 구원해 줄 것을 믿어야 됩니다. Тэгсэн хэдий ч гэсэн бурхан тэдний гараас бид нарыг гарцааг аварч өгнө гэдэгт бид нар зайлшгүй итгэх хэрэгтэй. 우리가 원수를 갚으려고 하지 말고 그 бид нар 원수를 өөрсдөө 보복하신 하나님께 맡기시기 바랍니다.
бид нэр өөрсдөө өшөөг авах гэж оролдох шаардлага байхгүй. Тэр өс хонзонг бол бурханд өшөө авалтыг бол бурханд даатгаж сурах хэрэгтэй. 그리고 우리는 그 원수들을 미워하지 말고 Харин 하나님께 기도해 줘야 됩니다. бидний зүгээс юу хийх вэ гэхээр тэр дайснуудыг үзэн ядах биш, харин бурханд даатгаж залбирах хэрэгтэй. 여러분, 우리가 원수를 이길 수 있는 신약 시대에 우리가 원수를 이길 수 있는 그 유일한 길은 그 원수를 위해서 기도해 주는 겁니다. Тэр энэ шинэ гэрээний үед амьдарч байгаа бидний хувьд бол дайснуудаа ялах цорын ганц зам болвол тэр дайснуудын төлөө залбирах явдал юм аа. 그리고 원수를 축복해 주는 겁니다. Бас дайснуудаа өрөөх явдал юм. 나를 고통스럽게 하고 나를 괴롭히는 그 원수에 대해서 우리가 기도해 주고 축복해 주는 겁니다. Намайг зовоож байгаа, шаналгаж байгаа тэр дайснуудыг төлөө бид нар залбирч, өрөөж сурах хэрэгтэй. 그리고 원수를 하나님께 맡기는 겁니다. Тэгээд тэр дайснаа бас бурханд даатгах хэрэгтэй. 이것이 바로 오늘날 신약 시대에 원수를 대하는 우리의 태도입니다. Энэ бол чухамдаа энэ шинэ гэрээний үед амьдарч байгаа бид нарын дайсандаа хандах хандлага юм аа. 자, 13절 더 읽어보세요. 13 дугаар эшлэл. Тиймээс одоо би түүний буулгыг та нарын дээрээс эвдэн авч дөнгөнүүдийг чинь таслах болно. 이제라고 나옵니다. 13절에 이제. тиймээс одоо гэж. 이거는 이제 하나님께 원수를 보복하시는 원수를 하나님이 심판하시는 이 때를 말합니다. Энэ одоо гэдэг нь болохоор бурхан одоо өшөө авах тэр дайснуудын өшөө авах тэр өдрийг тэр цагийг хэлж байна. 이제 하나님께서 그 이스라엘 백성들이 원수의 손에서 원수의 멍에에서 하나님 이제는 해방시켜 주겠다는 겁니다. Одоо Израильчууд та нарыг би тэр дайсны чинь тэр буулганаас мултлан авч чөлөөлж өгөх болно. 하나님께서 유다에게 메웠던 그 아수르의 멍에 하나님께서 유다 백성들에게 메우게 했던 그 아수르의 멍에를 하나님이 깨뜨리고 그 멍에에서 해방 시켜 주신다는 것입니다. 유다예요, 이스라엘이요? 유다에게 아수르가 유다에게 메웠던 그 멍에. Тэгээд ассирчуудын тэр юдэчүүдэд зүйлгсэн тэр буулга дөнгөнүүдээс нь бурхан чөлөөлж өшөөг нь авч өгнө гэсэн байна. 여러분 때가 있습니다. 그 하나님이 그 멍에에서 해방시켜 주는 때가 있습니다. Тэр бүх юм цаг хугацаатай байдгаа. Тэгээд бурхан ч гэсэн тэр дөнгөнөөс мулталж буулганаас чөлөөлж өгөх цаг гэж байдгаа. 때가 되면 하나님이 그 원수의 멍에에서 우리를 구원해 주시고 해방시켜 주신다는 거예요. Цаг нь болоход бурхан бидний тэр дайсны буулганаас тэр дөнгөнүүдээс нь чөлөөлж аварч өгөх болно. 14절을 읽어보세요. 14 дугаар эшлэл. Та нарын талаарх тушаалыг эзэн гаргасан. Чиний нэр цаашид дуурсагдахгүй. Би чиний бурхтын гэрээс шүтэн ба цутгамал хөргийг таслан хайнаа. Би чиний булшийг бэлтгэн учир нь чи жигшүүртэй юм. 이 본문의 뜻은 아수르의 이름, 하나님의 심판으로 말미암아 아수르의 이름이 완전히 멸망해서 다시는 그 전파되지 않는다고 했습니다. За энэ 14 дугаар эшлийн утга санаа нь юу вэ гэхээр
чиний нэр цаашид дуурсагдахгүй гэж энэ. Энэ бол Ассирыг хэлж байгаа. Ассирийн нэр цаашид хаанч дуурсагдахгүй болтлоо. Тэгж бурхан түүнийг одоо бүр мөсөн шийтгэж газрын хөрснөөс авчиж хайнаа гэсэн. 아수르의 이름을 아수르를 완전히 하나님이 멸망시켜서 그 아수르의 이름을 다시는 전파되지 않도록 하나님이 이렇게 심판하겠다는 거예요. Нэр нь дуурсагдахгүй болтол тэр нэр нь одоо Ассир гэдэг нэр мартагдах бүрэн мартагдтал нь бурхан Израилийг шийтгэх болно. Бүр мөсөн үгүй хийх болно. 아수르가 섬겼던 그 우상들을 하나님이 다 없어지게 한다는 것입니다. Бас Ассирчүүдийн тэр шүтэж мөрөгдөг байсан, үйлчилдэг байсан бүх хурамч бурхад шүтэнүүдийг нь бас тасалж хайнаа, тусгаж хайнаа. 그래 그 우상들을 다 하나님이 심판해서 완전히 쓸모없게 된다는 거예요. Тэр хурамч бурхад хурамч шүтэнүүд нь бурхны шийтгэлийг хүртэж дахин сэргэхээргүй хинт ч хэрэггүй зүйл болж хувирнаа. 네. 네 번째 대지. Дөрөвдүгээр хэсэг. 아름다운 소식을 전하는 자의 발이 산 위에 있다고 했습니다. Сайн мэдээг тунхаглагчийн хөл улсын дээр байна. 15절 읽어보세요. 15 дахь эшлэл уншъя. Харагтун сайн мэдээ авчирдаг амар амгаланг зарлагчийн хөл улсын дээр байна. Өө Юда баяр наадмуудаа тэмдэглэл. Тангаргуудаа биелүүл. Үл бүтэх нэгэн чамаар дахин өнгөрөхгүй. Бүр мөсөн тэр хөнөөгдсөн юм аа. 여기 아름다운 소식은 바로 남유다 이스라엘의 원수 아수르가 멸망한 소식을 말하는 것입니다. Энэ төгөлж байгаа сайн мэдээ гэдэг нь болохоор Юдагийн дайсан Ассир мөхчээ гэсэн тэр баярт мэдээ, сайхан мэдээг хэлж байгаа. 하나님께서 그 원수 아수르를 완전히 멸망시켰다는 그 소식이 바로 아름다운 소식, 기쁜 소식이라는 것입니다. Бурхан Ассирыг бүр мөсөн устгажээ, мөхөөжээ гэсэн энэ мэдээ болвол юдачуудын хувьд бол үнэхээр баяртай сайхан мэдээ байсан. 또한 이것은 애언적으로 말하면 예수 그리스도의 복음이 아름다운 소식이라는 것입니다. Иш үзүүлэлтийн талаас нь авч үзэх юм бол Есүс Христийн тухай мэдээ бол хамгийн баяртай сайхан мэдээ. 네. 이사야 52장 7절을 한번 읽어주세요. Исая 52-ийн 52장 7절. 7. Амар тайвныг сонирдуулж, сайн сайхныг мэдээлж, авралыг сонсгож, Сион тандан чиний бурхан хаанчлах нэ гэж хэлэх сайн мэдээ авчрагчийн хөл улсын дээр юутай үзэсгэлэнтэй вэ? 자, 이사야 52장 7절 신약시대의 예수 그리스도의 복음의 좋은 소식을 오늘 우리가 여기서 우리가 볼 수가 있습니다. Исая 52-ийн 7 дээр өгүүлж байгаа энэ сайн мэдээ гэдэг нь бол шинэ гэрээний үеийн сайн мэдээ буюу Есүс Христийн ирсэн тухай, Есүс Христийн тухай сайн мэдээ өгүүлж байгаа. 그 복음은 좋은 소식을 가져온다고 했습니다. Тэр сайн мэдээг авчрагч гэж хэлсэн байна. 좋은 소식의 내용은 평화를 공포하며 Тэр сайн 복된 좋은 소식을 가져오며 했습니다. тэр авчирч байгаа тэр сайн мэдээ нь ямар агуулгатай сайн мэдээ вэ гэхээр амар тайвныг сонирдуулж, сайн сайхныг мэдээлж, авралыг сонсгох сайн мэдээ. 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 네 하나님이 통치하신다. Мөн Сион тандан чиний бурхан хаанчлах нэ гэж хэлдэг ийм сайн мэдээ. 이제 구원받은 성도들은 하나님이 통치하신다는 거예요. 하나님이 백성이 됐다는 거예요. Тэгэхээр одоо аврагдсан итгэгч нар бол бурханы хаанчлалын ард түмэн болсон гэсэн. Бурхан өөрөө тэднийг захирдаг болсон гэсэн.
더 이상 악한 자의 통치를 받지 않고 하나님이, 차- 이 구원의 하나님이 친히 통치하신다는 것. Цаашдаа бузар муу нэгний хаанчлал дор захирагдахгүй харин эзэн бурхны шууд хаанчлал энэ дор байх болно гэсэн. 이것이 바로 기쁜 소식입니다. 즐거운 소식, 아름다운 За энэ 소식이죠. бол үнэхээр баяртай мэдээ, сайн мэдээ, жинхэнэ сайхан мэдээ юм аа. 이 아름다운 이 복음의 복된 소식을 전하기 위해서 산 위를 통과한다는 것입니다. Тэгээ энэ сайхан мэдээг авчрахын тулд сонсохын тулд тэр мэдээг тунхаглагч нь улсын дээгүүр явдаг. 이것은 이 그리스도의 아름다운 복음을 전하기 위해서 힘을 쓰고 애를 쓰는 그러한 것을 비유로 말해주고 있는 것입니다. Энэ нь болохоор юуг одоо илэрхийлсэн үгүй гэхээр Есүс Христийн тэр баярт сайхан мэдээг дэлгэрүүлэхийн тулд тэр сайн мэдээ тунхаглагчид өөрсдийн хүч чадлаа шавхан хичээл зүтгэлээ зориулан ингэж явдаг юм аа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 자, 이와 같이 아수르가 멸망을 당하고 이제 아수르의 손에서 해방된 이 기쁜 소식을 유다 백성들에게 전하기 위해서 산 위를 이렇게 통과한다는 거죠. Тэгэхээр Ассирийн одоо тэр мөхлийг зарлан тунхаглахын тулд Ассирчуудын савраас эзэн бурхан Юдачуудыг аварч өгсөн байна гэдгийг энэ баяртай мэдээг хурдан дуулгахын тулд тэр зар тараагч маань улсын дээгүүр энэхүү хичээнгүлэн гүйж ирсэн явсан гэсэн үг. 자, 이제 남유다 백성, 이스라엘 백성들은 아수르에서 해방받았기 때문에 이제 하나님을 다시 섬기라는 것입니다. Тэгээд өмнөд Юдачууд нэгэн Ассираас одоо чөлөөдөгдсөн учраас баяр наадмуудаа тэмдэглэж болно. 이와 같이 이제 구원받은 성도들은 과거의 그 모든 죄악으로부터 이렇게 해방을 받았기 때문에 이제부터는 살아계신 하나님, 그 하나님을 섬기라는 것입니다. Тэр яг үнтэй адилхан бурханы авралыг хүртсэн итгэгч нар ч гэсэн урдын дээр бузар гэм нүглийнхээ дээр боолчлоос чөлөөлөгдсөн ангиж ирсэн учраас одооноос эхлэн зөвхөн эзэн бурхандаа баярлан эзэн бурхандаа үйлчилж амьдраа гэсэн үг. 그것이 바로 이제 절기를 지키는 것이고 소원을 갚는다는 것입니다. Тэр эзэн бурхандаа үйлчилнэ гэдэг бол нэгэсэндөө эзэн бурханыхаа тогтоож өгсөн тэр тэмдэглэлт баяр наадмуудыг тэмдэглэж түүнд өргөсөн хандгаа тангарагуудаа биелүүлж амьдрна гэсэн үг юм. 이와 같이 이제 복음을 믿고 구원받은 하나님의 백성들은 하나님을 섬기고 일단은 하나님을 기쁘시게 하고 또 하나님의 말씀을 잘 지키라는 것입니다. Ингэж сайн мэдээнд итгэж аврагдсан бурхны ард түмэн цаашдаа бурхандаа итгэж зөвхөн бурхандаа бурхныхаа таалалд нийцүүлэн бурхандаа үйлчилж амьдраа гэсэн үг. 그리고 아직도 수많은 사람들이 하나님의 구원받지 못한 택한 백성들이 이 죄의 멍에에 사로잡혀 있습니다. Тэгсэн хэдий боловч одоо маш олон хүмүүс тэр гэм нүгэл болон үхлийн тэр хүлээснээс болчлоос чөлөөлөгдөж чадахгүй амьдарч байгаа. 그 죄 가운데 사로잡혀 있는 수많은 택한 백성들에게 복음을 전해서 그 죄에서 구원받았다는 기쁜 소식, 예수 그리스도를 믿고 또 그분을 영접하면 그 모든 죄에서 해방받는다는 이 기쁜 소식을 우리가 부지런히 전파해야 됩니다. Хараахан дээр хүлээснээсээ болчлоо чөлөөлөгдөг байгаа тэр бурхны сонгосон ард түмэн дээр бид нар аль болох хурдан очиж бурхан тэр гэм нүглийг нураасан юм аа тэр
гэм нүглийн болоо өхлийн хүчийг нураасан бидрэг чөлөөлж өгсөн гэсэн энэ баяртай сайхан мэдээг бид нар хурдан дамжуулах хэрэгтэй. 자, 우리가 로마서 10장을 한번 보고 마치겠습니다. 로마서 10장. Ром 10 дугаар бүлгээс өдөрөө нэг хараад тэгээд дуусгая. 자, 로마서 10장 13절. 13 дугаар шүү дээ. Ром 10-ын 13. 13절부터 15절까지입니다. 읽어보세요. 13-аас 15 дугаар шүү дээ төрөлтөн шин. Учир нь эзний нэрийг дуудсан бүхэн аврагдана. Тэгвэл түүнд итгээгүй тэд яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогүй тэд яаж түүнд итгэх вэ? Тэд тунхаглагчдгүйгээр яаж сонсох вэ? Илгээгдгээс нааш тэд яаж тунхаглах вэ? Сайн мэдээг тунхаглагчдын хөл юутай сайхан гэж бичигдсэн байдаг. 네, 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여함과 같으니라. 이렇게 기록되고 있습니다. Сайн мэдээг тунхаглагчдын хөл юутай сайхан бэ гэж бичигдсэн байдаг гэсэн. 예. 자, 우리가 몽골에 가서 복음을 전하는 것도 여러분 몽골에 오는 수많은 사람들이 있지만 하나님이 기뻐하시고 그 아름다운 발이 몽골에 들어오는 아름다운 발, 그 아름다운 발을 가진 사람들이 누굽니까? За тэгэхээр мэдээж одоо Монголд ч гэсэн бид нар очиж байгаа. Тэгээд Монголд бодвол мэдээ гаднаас бол олон хүмүүс ирж очиж байгаа. Гэхдээ үнэхээр монголчуудад дуулгах жинхэнэ тэр баяртай сайхан мэдээг авч очиж байгаа хөлнүүд байгаа тийм үү? Тэр тийм хөлтэй хүмүүс нь ямар хүмүүс вэ? 예, 바로 이 복음을 가지고 몽골에서 전파하는 이 하나님의 일꾼들의 발이 이렇게 아름다운 것입니다. 우리가 그것을 정말 아름답게 보고 귀하게 봐야 됩니다. Мэдээж тийм хөлтэй хүмүүс гэх юм бол Монголд одоо өөр ямар нэгэн хувийн ашиг сонирхол ч юм уу янз бүрийн ажиллаар тийм ээ өөр санаагаар ирж байгаа биш харин сайн мэдээг монголчуудад хүргэх юмсан сонсгох юмсан гэсэн тийм зүр сэтгэлээр ирж байгаа хүн бүхний хөл бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан юм аа. Тэгээ тийм зорилготойгоор ирж байгаа хүмүүсийг бид нар үнэхээр эрхэмлэж, хүндэлж сурах хэрэгтэй. 여러분도 하나님의 복음을 가지고 가는 곳마다 이 복음을 가지고 가는 분들의 발이 이렇게 아름답다고 했습니다. 그런 아름다운 발이 되시기 바랍니다. Тэгээ сайн мэдээг тунхаглаж яваа, сайн мэдээг сонсохоор явж байгаа хүмүүсийн хөл ийм сайхан үзэсгэлэнтэй байдгаа гэж хэлсэнчлэн та бүхэн ч гэсэн ийм сайхан үзэсгэлэнтэй хөлтэй хүмүүс болцгоогоосай гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. 아름 бурхан минь танд баярлалаа. 복음을 가지고 전파하는 자의 발이 이렇게 아름답다고 했습니다. Сайн мэдээ тунхаглагчдын хөл юутай сайхан бэ гэж та хэлсэн. 택한 백성을 죄에서 구원하는 자의 아름다운 발, 아름다운 발, 이 발을 가지고 우리가 부지런히 하나님의 복음을 위해서 헌신하고 수고하는 하나님의 아름다운 종들이 되게 해 주시옵소서. Бидэрч гэсэн таны сонгосон ард түмний гэм нүглээс нь аврах энэ баярт сайн мэдээг тунхагладаг үзэсгэлэнтэй сайхан хөлтэй байж тэгээд таны дээр даалгасан сайн мэдээний ажлыг үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхнаар хийдэг таны сайн зарцнаар болоход туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 아멘.